سلابورست تماشاوانین هجا جنگه همه ایرو نافچه خوخه یا گریدای سر پارزگه ها خارپیته یا ام هاتن وی داره بالکشیه که لور هیا ام دخوازن بویرا پار و بکن لور گراوا کروش کن هیا آنگو کرگوش کن ام قاسه کشون دا در باس گراوه ببن چافدرین و هاوردور چه هبن یک به یک ام بویرا پار بکن جنگه دست فت که لهر ولاتی بگومان بحر گل گلجک گلت هنه لولات مجی گلجکا هری سرکه یا بناو دنک گلا هزاره نها دقراخ چمه گلا هزاره دا از دناوا قاقلی بازان دا دمشم آراستی گلک انسان مهنه جولات خود دور دچن لجین متروپولین ترکان لوان درانا دچنه ام بجه تعطیل خود کن لی اف درجه نها از لی مجی جبو تعطیل گلک گنجانه کسی کو بخوازن گرماهی براون بین خواه جیه هونک بگرن اف در جوان جیان یکه لو راجی دوی ولاتین ما جیه دور دا نچن لولات خواه بین تعطیل خواه جی بکن بکیون آوه جی سیرانگه خواه جی پیک بینن جینگه ده دومه صد حیفو مخابن دناوا انسان دا چوان انسان هبودو ناکشینن تعدای لهبودود کن دناوا فرندین دا جی اف تایبتمندی هیه اف قاقلی بازا کنها لور مریه لسر آوه اف هفغالین وی کشتنه چونکی دناوا حیوان دا جی او حسودی هیه به هبودو ناکن لو راجی دما ایریشی حبیبه کرن یک دو جبر وی جی قاقلی باز جالیه حوال خواه هاتیه کشتن مخابن برهبونی چه قصه ساره تماشاوان نجا نها ام لسر گولا هزارینه اف در دکوه نافبرا خارپته و نافچه خوخه نها ام در باسی گراوا کروش کان ببن براستی ولات ما بهوش تکه لولات ما ام کارو بیجه گولا هری مزن گولا هزاره ددم سالین بره دا لبنه گولا هزاره دا باجاره کی کونار جی هیه دکیلین پیش تا امین کی بس اوی باجار جوارا بکن وک بسوران دور پیش کریه نه او باجار جی دبن آویدا مایه یعنی دبن گولا هزاره دا اف چه کرنا گوله جی به تایبت یعنی گولا تکتونیکه لو راجی به اردهجی را بدره گولا چه بیا گولا هزاره لدنیای خطا فای هری مزن خطا خوخیه آخارپته لو راجی گولتا کی وسام مزن چه بویه
نهاجی از لیمه بلکی کوراویاوی بقازی 50-60 متره لی جی هری کور زیاده تری 200 متره یعنی گوله دا دنوا گوله دا دو گراوین بچوک جی هنه جبلی گراوا کروش کان آنگو کرگوش کان نه ام نزیگی گراوی جی دبن براستی اف در بهوش تکه دوی ولاتین ما وکی ما گوت زده خال ولات متروپولا نگرن بین وان درانا بهتر باشه جبو مجی جبو وانجی یعنی جبو توریزم جی باشه ده همان دمه دا اف گراوا کروش کان وکی قادا سیته جی تی پاراستن او جی تشکی باشه نه ام قاسک شونده ام درباس ببین لسر گوله گلک کاقلیباز جی هنه وسام به مرد کاره بجه به هزاران کاقلیباز هنه جورین سپینش جورین گورینه تابید نوه دا نیرومجی هنه ام درباس گراوه گاوا ببین ام هیکی هیلینه وان جینگه هیوان جی وقت چاودری وقت دیتباری ام بگوره پارو بکن نه ام توره که در دورا گراوه دا باوجه شخواه نه دبن اتمسفر دنگ کاقلیبازان دا از وی روپه ددم نه کاقلیبازی بدنگ قای کامرا جسر آوه راد بن اما مثلا او یه کورابو گوری او نیره یه گوری نیرن او سپیجی مینه لو راجی دنا وامان دا جارنا او خصومتی دی چید ben بیجن چما انسان به هبو دورا تکلدار زوجاندی بن دنا و فرنده دا اف تایبتمندی هیه ام بیجن یکی نیرو یکی می به هف دورا ام جینگه هکی هلینه کیش خورا چیت کن و دما چیله مزه ببین دوی اسنی دا جی دبه که دناوه دا هن چیله این اوه هب تینه کشته جی او تایبتمندیا اوه جی نه وکی تیریبه تیر دو چیله دو هکت که دو چیله در دخینه لی او چیله یان یک جی یکی دو کجه تایبتمندیا کاقلیبازا نه وکی تیریه لی او جی دناوه کاقلیبازان زی او هفودو نکشاندن هیه لوراجی جارنا هفودو دکوشن جی هزا کیجا بکیجا بگی اوی دکوشن براستی جی شانازیه کیه ادخوازمی که بسا تایبتمندیا کاقلیبازان جی بکن کاقلیباز بقاسي ده 12 سال عمر بكن جمعها چله حتى ما تباغي بطيبت كوشي في درجي آوي دكن ولور دجين پشتره كوش دبن دما تباغي ده شون ده كوش دبن دشن حتى ما چله ديس اجيتين بقاسي سيح اب 4 حبيك دكن يعني هن جي دو حب جي دكن يعني جشاران زيده هيك خناكن نه وکی فرندین پجوب وکی زرکو قجدوکو چوکن رش فلان او قربانی چه نکن هیچ خو نکن قربان هر سیان هر چهار هیچ وانجی اوان دردفن نه ام هاتم باکوره گراوه اف ناجی املین باکوره گراوه کاقلیباز وسط دفرنش خود چنه سر او کامیشن در دورا گراوه ام قاسه کی شوندش خو درکون گراوه جی املور جی یک به یک چاودریان خو گوره پار و بکن براستی دما جی کومارو یک جاره بیوان درانا جاره یکم بیوی داره شانازیا یونای ifade کرد مرو نکاره راوه بکه براستی جی نها هم باجیته هم لسر آوینه جی و افدر جی ولات میه مافه مجی هیه هم بینوان درانا وکی چاودری و دیتباری خو گوره پار و بکن هجای دیتنیه دم uçağa ve derfete ve kenge çevu ود کارت دم سال هاوین آندا ورن لور شخص سیرانگه بکن و خوشینه کن که ام لور نها شاهدیه ویدکن منجی بکن تکلیه و خوازای جی به دورا چه به خودی درکتنا لخوازای جی او تاثیر او حسیات دی سر انسان چه به دادی مرو و کوسا چوکه کی بدینه بفره زندی بونی گلک باشه لی صد حیف مخابن دنا و جیان دا مرنجی هه دنا و حیوان دا جه دنا و انسان دا جی لی گاوا مرو زندی بونه بدینه بهتر مرو شاناز دبه دما کو زندی تونه به او درجی او جینگه جی مریه لورا جی دبه ام دوی چارچوبه دال خوازای بنرن و اجال ناو خوازای جی بپارێزن
ev çiyayê ku li va niha piştxuyat ke jî çiyayê Hezarê ye. Dîsa li vî alî bi navê Hezar Baba ciyê Tehsokê jî heye û ev gundê li vir jî xuyat ke gundê Sûrekê ye, ew jî girêdayê Xulxê ye. Rêzeşiyayên Torosan in çiyayê Hezarê jî. Ez dixwazim li ser navê Hezarê jî înkî tiştbûyera parve bikim. Hezar peyvekî orjîn bi Kurdî ye. Ji hêz û artê agir ango ji xwe ev der weke jîngeha xrîstiyanan jî meriv dikare pênasa bike li vir xrîstiyan jî jiyane lewra jî peyva ar zêdetir hatiye bikaranî ji xwe Hezar jî navê xwe jûr digire. Ev bajarê ku me qasek berê behs kir dibin avê de maye bajarê Sûrê ev gundê Sûrekê jî hem navê xwe ji Sûrê digire û hem jî ev bajar dibe ku wê wextê navê ev bajar zî Sûrek be yan jî em bêjin Hezar be navê wî bajarê kevnar. Niha cî em lêne jî li vir zinarekî ye bu ciyekî wisa sekan bû bi qazî çokî ava wî bilind bûn. Lê van derana bêtir ew ye. Dê dema ez xwazim vê jî bêjim. İnsanekî ku bên vê derê ji bo avjeniyê asanberiyan bikin divê zêde dûr neşin li Qeraxê golê em bêjin ciyê ku weke plaj tê bikaranîn li wan derana bi qasî ku av serê meriv derbas neke têkevine avê baştir e çimkî dibe însan di nava avê da qramp bikeve çokê wan ji ber vê yekê jî bixinixin. Ji bo vê însan dema bikevin avê jî divê balkêş bin zêde dûr neşin wisan li Qeraxê avê bêtir xwe li avê xin û avjenî bikin çêtir e. Niha ema bêje me fetla Dawîda xwe li ser golê di derdora giravê de û em ê hêdî hêdî ber bi giravê ve derbas bûn. Niha em hatin girava Keroşkan. Bi rastî ev giravekî balkêş e. Pir mezin nîne lê meriv dikare bêje hêjayî dîtine ye. Niha ev ciyê ez lê me hemû bi istiriyê keran dorpêçandiye. Yani meriv dikare bêje ji bilî istiriyê keran hema giha û gihanek tinin. Hêkî frîz li erdê heye, frîza şîn li erdê heye. Frîz jî tiştekî asê ye. Dema di nava bav û baxçeyan da bê ew deratina wî koka wê bêsanî nayê derxistin. Lewra jî ji bo kesên ku çandiniyê bikin zehmetî derdixe pêşiya wan. Lê ev istiriyên ku me behsa wan kir istiriyê keran di nava xwezayê da gelek cûreyên istiriyan hene. Em karibêj belkî bi qasî 10-15 cûreyên istiriyan hene. Niha jî çêlkekî qaqlîbazê li vir ew jî hê destpêka jiyana wê ye nû ye. Li dû diya xwe ew jî diçe. Bi rastî jî destpêka her tişt xweş e. Ev jî belkî yekem care li ser avê avjenî dike. Ew jî taybetmendiyekî xwezayê ye. Lewra jî xweza ji bo me ew xas girîng e. Divê em li xwezayê xwedî derbikevin. Qasek berê min behsa istiriyan kir. Min got di nav xwezayê da gelek cûreyên istiriyan hene. Lê istiriya ku herî zêde dirêj dibe istiriya keran e. Dibe li hin herêman navê istiriyê bi awayekî di jî bêgotin. Lê tedî her însan, her herêm, her cîwar, her jîngehî li gor xwe teşeyekî ziman heye. Pêhesina gotinan, em bêjin bikaranîna gotinan heye. Lewra jî li aliyê me ji bo ku dibêjin istiriyê keran ez jî di wê çarçovê da pênase dikim. Ece evan istiriyan pirahî dema ku hê nû serê wan topik dibe ew
کسکین زیرین لسروان داتینن و همان دمه ده او کسکین کو ام بیژن کسکین حجه وکی دقدقونه او جی لسروان وکی جینگه شخاب کارتینن جبر کو بین آوان زیده دگرن آلور جدی سان چله کی هیا اره چله کی کام بنرن اره یک لبر جی رازاییه که هلا دلاله که هلا امی کی تا بنرن الا باز کی به نو درکتنه و کی ود بینن که عجله نکی از تا بردم از تا آزاد کم دلاله بسکنه پورت وجه نوی وکی پورت کوتله یه وکی قمریه لنگی وجه وکی اشب شبو کنه وکی ود بینن کابنرن از وی بردم سر آوه لزیده دستوک نبه آفرین شترا دما انسان چوکه کی چله کی ام بیژن بگره دست خو دستوک دبه جبر ویجی حیوان کوتدی ام گاو دنوا مالی دا خودی دکن او هینه مدبن اجا چوکی ناف خوازداجی دما کرتدمه کی تکلیت پیرا چکی او چوک جی ادی هینه مرف دبن یعنی ام کار بجی دستوک دبن اف جبو هر جوره آجال در باستر ام بیژن شعره کی یان ام بیژن ماره کی مرف بدینه او تکلیا به خبردان جی دما چه به آن مرو دما کی لهمبر هف بسکنه هنکی تکلی چه که او حیوان جی هینه مرف دبه ادی کنسانتره دبه یعنی جبو کو ضرر نده یعنی حیوان کو دناف خوازای دا ام بیژن درندنه آنگو دیویژن وحشینه لی اوجی ریبازه کی هیا د تکلیان دا اوه دبن سکان دبن و ام بیژن جوی هلوستا خویا کو پیک تینن دبهورن دوی دا نها از لروج آوای گراوه کروش کامه لقارشی من انگو لهمبر من نافچه خوخه هیه لپش من دیسا نافچه گزین انگو وک باجاروک امکار پیناسه بکن لرخ منی آلیه چپ هزار لوی رخ مجی دیسا مسکان هیه چیای مسکان براستی اف در هجای پی بس کرنه از دخوازم هنکی بسا تایبەتمەندی گۆڵێ بکەم ئەف گۆڵ 22 کیلۆمەترە درێژیاوێ و 6 کیلۆمەترەژی فرەهیاوەیە دبن گۆڵێدا باژارێکی کەڤنار هەیە ئەف باژارجی نها جیە ئەزلێمە li pêşberî min tabî ji bo ku em nizimin bajar xuya nake lê dema ji jor ve mer û lê dinêre ew bajar bêtir xuya dike dora bajar bi çar awayî dorpêşkirî bi sûran hatiye çêkirin û bajarekî gelek kevnar e meriv dikare bêje xarpêta yekem e ev der di nava giravê da hin nîşaneyên ji wê serdemê jî hene em ê gava behsa em derbasê wê derê bibin em ê behsa wan tiştana jî bikin rivayeta ku tê behskirin jî ez dixwazim di derbarê vê derê da behs bikim tê gotin di serdemekî da jinekî tî dibe diçe ev bajarê ku niha dibin avê da ye tasek av dixwaze avê nadine jinikê ev jinik jî nifir li wan dike dibêje xwedê we dibinê avê da bihêle ji bo ku tasî av nadin dibêje ji wê boneyê ev der ev bajarê qedîmê ku me pê behs kir dikeve bin avê di heman demê da ew jinik ducanî bûye jî ev çiyayê hezarê ku me qasek berê behs kir li rexê çepê şikilgirtina çiyayê hezarê dişibe jineke ducanî bi rastî jî rivayet dibe an em bêjin çîrok dibe çi dibe bila bibe ev der welatê me ye divê rivayetên me jî çîrokên me jî mîtolojîk tiştên me jî
her çi hebin em weke ekiba jîngehê em ê gav bi gav bûst bi bûst li welatê xwe bigerin çavdêriyan bu were parve bikin. Jîngeh didome. Temaşevanên hêja ev şaxên ku wek dar li vir xuya dikin di nava gola Hezarê de ew ji bo van qaqlîbazên vê derê jîngeh e. Jîngeha me însanan çawa heye a firindeyan a heywanên nav xwezayê jî heye. Bifikirin çend darên picûk wekî kijotik jî li vê derê lê însanê me dema diçine nava xwezayê daran dibirin, zerarê didin xwezayê lê nizanin ku ew çi qasa zerar didin xwezayê. Bifikirin ciyekî wisa ew qas picûk em kare bêje belkî 50-60 heb hêlînê qaqlîbazan niha li virenê ji ber ku çêleyê wan têde ne gune ne bila netirsin ez nêzîkê wan neçûm mixwest ez ji vir enkî behs bikim. Hêlînê wan dişibin hêlînê kotelan ango qumriyan bi şaxîkên picûk hêlînê xwe çê dikin tabî zexm çê dikin û her wiha cureyê wan jî ji hev cuda hene ê reş jî hene ê spî jî hene wekî çêle hinkî nikulan wan jî dirêj e ev ê spî û ev ê reş jî hene û ê gewirî jî hene yani sê cure hene bi rastî balkêş e wisa hêlînê wan meriv kare bêje ev dar hemû bûne hêlîn li ser wan hêlînan çêkirine di heman demê de ev qaşikî ku ji van darana jê dibin yan dikevin ser avê ev qaqlîbaz wan bi xwe digirin dibin li ser dikine hêlîn wekî me got dişibe hêlîna qumriyê. Kabinêrin ev wekî me qasekberê behs kiriye firindeyên ku dirindenin goştxwarin goştê wan dixwin ji xwe diyar e ev qaqlîbaza ku miriye jî goştê wê xwarine. Temaşevan êca tiştekî dijî ye ez dixwazim behs bikim dema em bêjin hûn hatin vê derê hûn geriyan bi taybet ev ciyê ku frîz lê heye hişînayî ye divê baldarî meriv tevgere pên lê neke çünkü ew çêleyên qaqlîbazan di nav vê şînahiyê de ji bo ke honîk e xwe dixine nava wê lewra jî divê di wê rêveçûna we da bikeve bin lingê we jî zerarê dine ji bo wê jî ciyê hişînayî hebe zêde divê dûr de meriv nemeşe wisan di qeraxê golê de meriv bimeşe çêtir e a rastî li vir ji bo ku zêde însan hatûn şûndina li vir li gora qeraxê dinê bêtir zehmet e yan jî em bêjin însan belkî qeyîkan û filan bêvan bi peretiye ji bo wî zêde hatina li vir çê nabe lewra jî wisa hinkî ev qerax hinkî paqij zî maye ev kotkên av mavê û ji xwe ew îşê gotinê nine yani me piriya got êdî mûl zimanê me hat em diçe ku derê yani ev qirêjiyên vî rengê em dibînin lê çi qasa hindik be jî dîsa dilê me zêde hindik şanaz dibe pê em ê niha gero geşta xwe bidomînin.
لولات ما لناف هر بوست خزایا ما بگومان مرو راستی گلک خوشینه کنته لوی درجی کلیل ککی فرتقالی نها هیه اوی تایبتمندی آوه هرمه یه جی کو آو لی هبه وکی گراو قراخین آوان برچمان لوان درانا او گلا فرتقالی درته دشبه بوکانیه لی رنگی و فرتقالیه نه وکی بوکانیه دما هیونا بجی وکی بروی وسا ام گوام بجن وکی اف زولا رش هه دشبه زولا رش دما ت ناویوت کی او دناوه دا فرتقالی رنگ هه اف جی تایبتمندیه که به خزایه بله تماشاوانین هجا جنگه همه ایرو گراوا کروش کام بون ام هاتن و داره مهن چاودرین خواه بوارا پاروکر براستی جی اف در جیه کی هجای دیتنه یه وکه پیشنیار تماشاوانین میکون هم لما تماشات کن دکارن ددم سال هاوین دا ورن وان درانا سیرانگه هش خراب کن بوان هستان ام هاتن داویا برنامه جنگه حتی برنامه کیدن و جنگه کیدن ببینید خیر خوشیه دا خاطره و